ole kan lo kir le ta e zani na hian match ro pui bik tap le tap in hal with this FC le hian an ni nuai fe le to na Man United ani nuai don ni with this FC stadium aron ni nuai don ni o cha te hania Manchester United lam hian tuna hian kosron la thar la in ro du mani ole with this FC lam jersey sing chai maya chuanin with this lam hian 4-4-2 5-2 3-1 aron mang vele ni oi ông lỗi anh buồn à tuna en game start de chia with this FC laminam play ya Rudiger oh Rudiger an miss pass nei tatlan mai lo padore oh lo la khalya rodonan na chang le lai me kani kan bola ta Madrigan chakna ma pe chaule Madrigan aron valir nalem palmaran do na zoi set janin tuna hian Bruno Fernandes an bola chang le me ka Bastoni sa tên là sử dụng rồi ngáp Việt Nam luôn. Ole. Game Manchester United laminan laman play vel meka. Game man sok boy ne le mai miss pass ne ya ma chen chang le ngalani. Bastoni in ball aking meka Van de Van Abula ball kan lein across luta. Ole Rudiger an ball lo la ma sengin Man United lam chuanin with this FC lami antom sok ang tat ole bola vora James Sabon ole Jameson Raisa bula da in Raisa naron valalu em ka chu awa aret ka donem le kha chu ka en ka eron phot don defin yala ko tani ka chu aron lat lang than le ni ka chu ole free kick Olisen bola na sui dona cross ball amin Marcel lo Vincent Jameson ball tu na chang mega Jameson Olise bola ball da in Olisen Olisen na press tang le ala tang phei se la goal ai go chan ti thei don mo du ai na sir set sorry tuna in keeper in ball on pe chuk le defender laman play vele meka tuna Jameson bowler on king le keeper back pass an back pass phei le ya keeper in ning tinge lo ti don no keeper in ati swala hurricane an aron shot ama se adduai na sir set Bastoni lo tol thu lom le aram press tang lein tinge with deception goal an chantir ta with deception goal kadin maron suai ta ani ole Modrican moi lutuk tak mai na rom pet goal ani awahan moi tak em kha set zong a ball pe da na a di khop mai keeper tan ti ngai na om lo ni ta corner ani kha chu dem turan minute somli palia United 0 aron thunani game start later na half time ti hian an team te hanan dem thalenga Manchester United thi second half la manon comeback le thei don em ti kan mu chau sel tu ra ngai lawi di sexy te hian defending kanon khel mai don nge aron attack chun zom le sel don ti kha second half a hian kan mu tu ra ngai bokila tu nai khele den game start le don chia substitution Romero da chukin da de bri comment ve do na mo ti Raisan ball Luis Diaz bola da ti chakop mai ga ni an comment sin hi se ve ngai lo mi I comment tu apa bang Bruno Fernandes in Luis Diaz bola da na so set lampang in khal phia widis lampang in pass phia widis lampang hi with this lampang striker ta hi Hurricane te wan ni ve wang yen den takai widis lampang ta hi Sesko nek ti ron ti don dio bola dio ina la tang te ulo to gro dikar aron lang mana ni defender ten ron Oh, man tat me pas suat tat
ตัวเองอันนี้อ๋อ เมสซี่ละชัวกินซะ ซากา เมสซี่อันนั้นดาลุจอกอันนี้ ซากาชัวกาเมสซี่รอนลูตนี่ Jadi kan ball pass lain kiparin yang tinggi nanti dan kiparin atiar suka pass jok ni. Tujuan oh alam nor le pass ni Messi naron latang chalu tuk yang tinggi ball dia Messi gol aron chapti tu kan. Messi cross bola de ya masengin corner ani Oh de nano dalu de parmaran la suak ve ani. Modekin oh naron chu le ya yang tinggi yang ti le don. For de nan aron pele do jok don sin across awa a het ta ni Luis Diaz ole hlau om do a hlau om tok lo oh banan wi dis FC lam chuan ball ron lak kala le la fa Leo man ina united lam aron tekel chakop mai miss pass an ne ya oh anh tinge game boy sun som zela game boy sun som zela oh the right Rasin Luis Diaz bula the ball da in achak ta an defender hi kan siat rek tu chu Rudiger ani ve ti kha kan siat ve poi mo ni tu na yan an defender lamin an play vele meka Sesko hi na fa chu sak thei don em kiparan pasa kiparin ape chuk a pass tal tuk ti jor Manchester United lamin ron press tang vele selin minute somri na kalme ka tu na yan mis hun klem te ba gom to lo wangin a comeback thei don em Messi ball on tlangin Messi na ti su a pass dik chi a goal Winners FC lamin boy tak foden magin goal aro siam ni 2-0 in with this FC man suai ta Asia kan pa via we a goal dani world class ani world class keeper pon ti ngai na se to le wa en top mai ni awa han pui mi tak em oh Ronaldo aron dalu ta ke ni so kani with this lamin defending tuan thei don em nge Manchester United sinaron le thal le thei don em tiga hun klem te la om hi aron tu zo khin nge ron mangchang kai chun jom don ti kha chu game top thuna asia don ani tuna hen sap anan siam le me ka with this tam Manchester United poron la chuak vele nuala alron dalu te hian nge ron an chau don kan la hela wa tuna lok khia kan mu thei tura kan ngai ni green ball achak ba mai or digar ni vele boxia o kipara dai kiparin atier chukta si cho or digaran ball changla in minute li hun pek bel ania an khel rei to don lawani comeback le tu chun thil mak tak a thena ngai don zo kani ole Majikin bola la chang bola tu ka chuanin oh Widis FC lam with this Manchester United anon so vele with this FC la mi 2-0 in anon chak vele man of the match sa chuanin Modric aron nia he game a yan a game khai pa ani te han with this